Senator wa kaunti ya Makueni Dan Gitonga Manzo yasekana itho musumbi Dr. William Ruto nde kwithukisia wase wa mwene nthi bena bata wa kutia wia unondo bena bata wa mwene nthi kwithukiwa uyoka kabindani kanguthu ya amuika ma Gen Z maende kusukumia musumbi Dr. William Ruto kwika mawaliu serikali ya Kenya Kwanza bala manzo kwa sia mathina maingi ala maende kwikumbela nthi ya Kenya nimekwenda kuthinikiwa kwa uliku Caleb Chalo Mutunga na Senator wa Makueni ne kanathi no lawi kumbelete muika wa Gen Z na namba nene ya ene nthi va Kenya ni umanitwe na wendi wa mwene nthi kwenda musumbi Ruto kwivetanga kivilani manzo ni waweta kanathi na kwa mawia no lusani ulawi serikali ni wao yu ni umuwete to thatu vala ve muika wa Gen Z na ene nthi na thina undu minone ngaliko yole kukwatiania na serikali ende ni serikali niyo yalete kwamba kumina thina wa lusani na otongo nenda kwasya siana sia Kenya na ndo ingi ma Kenya nendito mathina manene na ni maitia kana kindu kila kinapata yu ni musumbi Ruto akite kuile usulu na endati yu ugo ukikendia ya Kenya na thina munene pyo ni baki nogethe ndu wika Kenya kana serikali ya Kenya utaonganite ndulika polisi ndulika yeshi ndulika mubando wa majela ndulika kwa KWS ndwandikwa serikali ni sia county ndwandikwa serikali ni nene andu makumataonga na kaingi ona ndo ama muika nimekuthiwa na makamande wa ivakiu magaima kaonga na bado mawe ya maileo makwata ndo ingi matete itheka maimanda wa jeshi wa polisi na imbe samana nenga nema kale kwata we huko no fatu mwingi ndongo ino ni awetakana no ngina serikali yose atua maofisa manako niwe na kuwa muika ivinda ya maandamano ethe wa serikali ni kwenda onenanya ula yithitwe ikisukumea withiwe ni wawete tambia ya serikali kwete maminista ovamwe na maminista ala matona kwendekethwa ni ngaliko yolei ni tambia itona kuothothe ya maandamano mbeange na alama no wa iwoyu no mpaka andu alama mwaije ando twa kotini no mpaka family sio itavyo siwata na kenda kwenda na ugo na kwenda na kwendi museo with you and ando matona kunena nenda kwasia pati ndo patomeka maminista meu alama nenganiwe ni bwana Ruto na alama kwetu ni Raila mele ona menda mela isi kupituka mbunge ingi kwa uniona bunge ishoke waingi kuka kone kana kuliko ingi na ndo Gen Z na ndo ni bekwenda vena vata serikali idukizye undu kanisa yaitie serikali idukizye undu andu ma Kenya mekwenda kwa uno mpaka pambenda nonenanya ondo pata napikia unenanya wa mvembo ume onenda ni kwa express with situsionde ila si ile tani si ambakwe kwa Caleb Chalo Mutongo TV Vilengi wa Maovo.